Whaatala whātu tala fōi le nei tai ao, mā lole soifua manuia, o si mai alau whaafonga o tala ala Radio Samoa. Whaamalo atu i le au waa le atunuu, Emirates Team New Zealand, le siampini o le America's Cup lona tolu se fulu ma leono, mā lo tāpua i le atunuu. I tala o le nei tai ao, e latalata i leono se lau i lātou na whaiawhe uswa inga mata ngā i whānau, o le ato e tuu i ngoa i le lesi tala o loo mawai whaamau maungo i lātou, e whaia nei soli ngā tū la whono i tutono le atunuu. O le pōna pāsi ai lea suinga i tutono o le pālemene, ma o le ato e whaamauina o mai ngoa o i lātou nei. O se suinga toi teo o le tū la whono o loo puipui ai whanau lua fesfulu ma leono, na toi la langa le whaamsinonga māwalunga o na ele o manino, pe ao o mai tangata na whaia nei ami o mātanga, aile i tu whaatasia māloa ia le tū la whono, a o leana whaamaunia mō lianga ma whaasala. O whaiei māwa noa e sao mai ai le whaitau se lawa i lātou, mai le whaamauino suafa i le lesitala. Sau noa le minista o leo Porto Williams, e te tauna mauti noa o toi whaapipi i umai ngoa o le isi vaenga, e leo iai le taimine i le lesitala e tusa ma le swinga o pāsia. Ma o lea lesitala, o le ato e whaafo iai whaamau ngai tausanga o mawai, tusa lava po le ale tausanga na whaiai le soli ngā tū la whono. O se swinga fo ia taritono le minista, o le a whaafai ngō fiei ngā luenga le ofiso leo. O le toi teo o le tū la whono, na lango umai vaenga whaupu whai o na la asanga, se ia vanga nai le vaenga le Greens. Ua mōlia le toa se fulu e leo, ma ave e sea whaamalo si mai le siria ma le se fulu miliona o a seta i latou, ua mōlia i tupe elea. O i latou nei au kilani, na o iai tusi samania e tusa maso e suenga le vaenga o lo ngafa ma le mata i tuina o pisilisi whaasoli tū la whono, i le whaatawa ingo o tupe elea. O a seta wai lalo le pulenga le ofisa, e au fiai fale, whaapeta avale maua mai St. Heliers, Comeu ma New Lynn, o tusi tupe luas fulu ma le tolu, la vea atuai ma tupe pepa whaapea tupe wata ua o cryptocurrency. O i lātou wa mō lio ali e to aiva ma le tina e to atasi, e le vao le tolu fulu ma le luanga i le fitu se fulu tausanga le mātutua. E se mai mō lianga whaasanga i tupe whaasoli tū la whono, o lo iei fo i matu ua inga il whaatau i nātu o fuala au whaasaina. Lo iei masalo salonga o leo e tusam whaamauninga le taimi nei, o nei tupe whaatau wa i whaasoli tū la whono, fōlinga mai o lo o whaatupe le au mai e tutono le atunu o fuala au whaasaina. O le so, e a matatutu la iei i lātou nei i luma le whaamsinonga whaitū mālo i au kilani. O le ua amata whaasolo le whai o tuita i lua o tangata ngā lulua i tua oi. I reporte o le ua mai atu inga le vaenga mua, ma e tusa ma le lima se lau i lātou e ngā lulua i no fuanga o whaanofo e se i lātou mai fafo, ua amata ngā solo mo le whai o lātou tuilo na lua. O le masina tāluai, le ana amata whaasolo ai tui mo i lātou ua ave i le wha mua, ma e la talata i le luas fulu ma le fitu wafe, tangata ngā lulua i tua oi, au fiai ma le wha afe o tangata i ngā lulua i no fuanga o whaanofo e se i lātou mai fafo, o le ua mai a whai o lātou ulua i tui. Ma o i lātou fo i nei o le ato e ngā solo mo le whai o tui ta i lua. O lo tu mau pēr whautuanga ia i lātou o whaaloto lua i le whai o tui al koviti, e tala noa i a lātou fō mai ma su e i le saonga le mu o le tui. Ua whaamalo lo le tu maule leo na ia whaatonuina se tasi o tangata na mōlia, pe ai se ai le to e whasi o tia i lawe ia lona tangata. O le amatanga o Februari le tausanga tāluai, na mōlia mai ai leo le tamā o na o le whao o lima i se tina maitanga, ma o i lea na lafo ai nei la fonga. Pe ta i mai lea taimi, o le ele i lewa o nā lia e mai ilunga le nei mata upu, ina ua tu ilunga le Snapchat se tasi o ata video o lo mawai. Whaamauni ai e Jill Rogers o le ofisa leo i manukau, o le ua amata sue, ma o le ua whaamalo lo le sui o le ofisa, ai whaia suenga. Sau no le minsta o leo Porto Williams, sa le tatau na tupu, ma o le ata video fo ina ia mata iai e matanga. Ma o lo mawhanawhana le minsta i suenga le ofisa ua whaia whaasanga i leo. O le tamana whaia i eila fonga nei le leo, o lo tulio na whaasalanga iwa māsina i le to ese. Tala mule o le tae ao, ua toi whaatonuina i lātou no nofo i Carterton i Wellington e whaapuna le suavai o no le siama. O Carterton na mua i whaatonuina le vai aso tālua i tusa ma le mau o le siama le suavai, mana toi whaalea o ngā ina lea whaatonunga i le awa uli o le asonga fua o le vai aso nei. Peitai, o le awa uli an nafi na toi sa wai lea whaalinga ma le pūlenga whaitu māloa Carterton.
ua whao atu fo ile tala sanga le pulengo le a ai i le vaenga le soifua maloloina, whapia inisini o lo ngā lulua i le ofisa le vai, mo le soisoina le mafua anga le maua peo le asiama. E o mai le pōna pō, e le ieni reporti o nisi wa ngase mafua mai le sua vai. O lea whaalingo lo o whaatumau ina pesa ia toi fafonga mai, ma ua whautua ina i lato ono nofo i lea vaenga lea tunu ue wala au le Healthline, pe a whai ai ai nisi a awhianga tau soifua maloloina mafua mai, i le saonga le mua le sua vai tau mafa. Tala nao le nei tai au, manuia le nei aso.